to village council chairman, kala secretary, pipa forum wena convener, kala chui secretary pungbuping, kala hilira chang gahaya organization katong ko president kala awi pungbuping, yari katong ko psychorally yak simidele, arwi itu may mass protest procession hiwi program ji hata chatai dele chim chatarang la kai na ya ru le aka coach aka hangai the truth shall reveal and it is in God but not in us mshun ji bishop plungre kongsok plungre kala ji bra uli le ji tu mi lim le mne jena a ji tu na chatak le hi mshun je na chatra mshun le ha ya kha jili de ra chang he jine China itum ju ya chuda China itum li push sa tak le itum ju bang thaiga chat tak le ni China ari Kalhang Kulen village mass protest for replacement of headman in a program delay dated 26 January 2026 time 7 a.m. Kitiao ko kuyai re thalala yarin chi map samilo place Ari playground Tan Meong Ship Camas in ang middle opening song KKL number 98 opening prayer Unau Sui NK welcome North Lucas Zimic Chairman Village Council short speech Samadai Yangya Speaker Kalhang Kulen Village number 2 Luingam Rising Convener Pipa Forum declaration of Charter of Chiman Ngoholngam Simik Chikupai Laka procession and march itum hiwena chakokra laka itum aunga wikyang jili itum nasa khangi program jisinga laka closing prayer Martin aungsi da chilong kupsangra chena atam itum namajang lila hapu khabai sause opening sa number 98 itum kathana phone lila khokumla sindle ga itum sang hom se May rai khai man jan chi isa ban ra ding chi ya chi ke sang ma chi man da chi ya wo kiao ke ring pa di Achemuring kapha pungsok talai Proverbra kikla chakha I mushung pi kawai kasani Umpom khong khangapai maning mane Kha mushun chili mushun natang ning khamia Khungwe chili khungwe natang ning khamia chinin kachang ne Proverbra hiwi bang ache Nui rao sai koren ram hiling ning laka Itum hitatamak Ready to take a heap of a raw. Alright, welcome notes. Lucas Simic, Chairman, Village Council. Ramai kapta, tumik sa kawab rally, Ningashila, Masotla, Italy, Atam Hikta, Kura Committee, Wibang. Itumwe probably that the hangi Kamashung Katana, Chino, Ramlik Tanjitaranle, Chingri Kahai, Coloring Pakurai, Ka Makamashung, Katana, the Tanjitaranle, Public Prachahi, Ringaye, the Proverb chapter 29, verse 2 lita the Kapiai. Achetum, Ringata Clinic, Pivangla Jilka, Mashun Jili, Mashun Samitu, Kangwijili.
不熊一几秒，我看不熊几里，不熊一的，他们开几王，啊这东西他的啥呢？就王啊这，还是个白哟，伊嘞，比巴比赛过了，个了，去那 long with president，youth president，个了你那整的个赛过了嘞，伊那同的伊行行呢，个几巴为同们不熊，justice will prevail，不熊呢吧？itum namang law salal ting lung lang baw kare jiwang atu itum kamashungji itum mushunji ji take wai aju yawi da to mass protest hi kasat nei mass protest hi da to kasat ji dharan le itum mahatma gandhi ji na non violence awi sak mai thui ke ji lan ji bo non violence pang lam ka pai mura khang mu khang shom ra pai mura kha itum mushuna na thar kui lung ra da chu hi ku sa kho ki pa na ka aju Kipana ka ju bolen sara ka ji kipana ka phning share itum khama shungan thar kuira ba shuna ni itum mute kuira laka itum procha pingle kala ramna sai korali ngam ta mana chingri khai ra shop khai sa se ka ji yaru sai korali hi hang ngai le tum sai korena ra sang khami chu bang ning si chai re make up the itumli kesema kesa akwa bevrali yala musotla ningshila mitale ya shi paila khaya shi kalang kulen with German secretary lang meta pipa ping lang meta youth christian shi now long with christian ho now ping ram now ping kala iwe akong ra ping ajo ji mi sho kyuang itum na mass protest sara kji hi Kyo mai ka nutumli ina speaker ina highlight sadle. Twi ka hai jingkum 2025 August 16 half yearly assembly li. Kok ka sata yang ka sata phap ka tawi alung li itum assembly macam tamai na kala resolution pass sai la ka ajan dang ta headman unau tem hina mang kama na lak la ana sadak lehi tum hi mam yam ro juwang itum hi mass protest khane yiru sai kurna phap tamilo itum hi khleman khamning le itum mashun justice hi ningjang ai kachi wiwang kitata salage jena achu rigami tak le yiru sai kur yoga kalang kulan speaker da ina hangdak le hi nitum na phap ta khami wiwang kala phap ta lai na ngana kui khai wang mi tum thai pru le ching lai no kala naw sa ta ina ning da khlei hi ai I pipa wi kong vener aksa ta kong ning le rak si phaya konsul li ka tan pi kala naw pi mu ti ka tan pi sinaw long wi tan pi atu sa da khlei hi 사란 무사란 사그주왕 옹나우리 그 산이 이야우 사이고 팝다기 리망망리 그 삼님네 비바는 영 샷안 그 사람님네 아나 먹하면송 먹하면 뚫나 옷사가요 왕 비바빙나 헐리긴 사파이가 그래서 사자 안했지 꽃 건데 무카인 먹고 cái riêng người cá hàng của đen người riêng người ác quên này thì là cái này riêng cái khai người vang à đi công ty là hơn là ba sát bằng à cái là à chơi đi cho mày đi ba bình đi sa lan gì chỉ thấy lan gì mới chỉ thấy là anh à ao ớt sắc đi sa ngay sa là có ớt sọc ngay sọc cái là ai đi anh à mi bình người weakness sa khi sa mi sắc chỉ ông nào ác hữu ớt la chuyện mà nghe là bị ba bình là khi cái lúc mình sắp ăn rồi tại vì 5 September li bị ba bình cái chip là có khả nào ác cái sao đó nên là convener tham secretary ok rồi ini lịch phỏng vấn chuyện mà nghe là bị ba bình là Lalu ini nintang dah kalau assembly lita khai si anu masalah lah khai nintang dah. Pipa pingsi, mana kau khangbu awli itu kau paham tak? Asa yang run,
พี่บ้าบิงเฮียอปังอภัยเลยอภัยอปังมากาละอาจจังเลยใช่ยังนั้นอีทุ่มชับซาระพี่บ้าบิงหลักชับซาระคุยวังสแลนเดอร์สักไว้เลยเด้อก็สตัมก็ไกลอ่ะอายิงก็ไกลอ่ะเมื่อคำว่าชงมีทีลีอีทุ่มคำสั่งไปละอีทุ่มซาระคุยวังนั้นอาจจะยังรู้ไซโคเลยก็สิคุยแล้วก็อีทุ่มเอองนาวฮิชินมีขวายอะไรเราจะอาจจะเอาไงเนี่ยพี่ป้าขังเรือเขาคุยว่าไงเนี่ยพี่ป้าเป็นไงเนี่ยเอาไงขังมืออาจจะมีกองสิรักแต่ไปจ้ะกองสิริสักสิทีเลยกองสิหนาดีมันดูละไม่ใช่ละถ้าเขาพี่ป้าเลยสารเดินพี่ป้าเนี่ยสารเดินอีทุ่มที่สารเดินพี่ป้าเลยไม่สารแรงเลยก็สารต่ออะไรก่อนแจ็คสบายต่อเจ้าเนี่ยอีทุ่มเนี่ยกองสิละไม่ใช่ไม่ไปไม่ได้ก็ละอันนั้นองนาว acting ไม่ถูกก็ละหังอันนั้นตั้งแต่อีทุ่มเนี่ยมือก็ไปที่อะไรก็ละอันนั้นที่ไม่ทำซ้ำได้เลยก็สักคำไม่ที่พี่ป้าเป็นเนี่ยมันจุกชุกแล้วก็สักว่าอาตมาที่สิใช่นะอาจจะสักอีกสิบปีเลยเนี่ยจุ่มใส่ก่อนคอร์ปอเรชั่นเนี่ยแล้วก็เนี่ยถ้าสักมีบางจุ่มใส่ก่อนเลยนี่สิละshort speech ก็ชื่อตัวก็สัตว์สังคมเอกนี่ลีนี่เชื่อเลยตัวรู้จังละกายตัวอีทุ่มนี้ก็ต้องกันเลยเรนาวสันคาร์นาวก็ต้องเอามาตีเลยอีทุ่มเนอะอีทุ่มนี้มีใจเลยอีทุ่มก็ต้องเนอะเดี๋ยวไม่เคยทัดเด้อพับตาคุยสัมพันธ์ไงเรื่องเด้อชิสังเอจีเวทชูเลยอีทุ่มมังอาช่วงเลยตั้งเลี้ยวมังอาเลบักไว้ซะเสเจ้าหนังสู้เด้ออะไร Declaration of Charter of Jiman ที่งงงำจิมิกเนอะอาจจะใช้มีรู้ 자식 봐요. 너무 점엔 너무 비바빙 그러 럼노빙 사이코르레 히다 항아일 위시들레 짜다 빙 빠르니까 아저 히나 깔항 위방가 히스트리 그 털고 비어코 방레지가 럼나 나까는 무슨 락그런지 히 아저 깔항 사지 태들고 그 학그러지가 히 데모크라틱 프로세스 히 아저 너크레니 차리 영력 히나 그래고 이tumui pekar hi thak le ga chingri ana itumui protest ka sa hi thak le jo government la ma ya hi constitutional rights ne le mi okthin la hi le democratic rights protest pa right to protest le ana hi chi jin da khai hi mushkula ka ni thumni fundamental rights mi da khai hi tum chi jin da khai ko ana hi le na le silent sak pa mi le lap ne le itumui mari pa hi tum shok da khai ko hi ana aru hi thak le ji ka aru hi trang check vai thum na ong le san quick vai iram mai na iram face to face talk quick vai trang check thum charter khuna chem ga ya ithum chem le ko phanga ya le ko charter phanga bing ji english na pi le kho na abu vai na ka ta ya na khla ni maman re pa hi to na phap ta rum se pa hi charter of demands by Kalhan Kulen village ithum khuk to na 2601 2026 number 1 replacement of village headman with acting headman as per half-yearly assembly resolution on 16 August. Resolution number C, number 6. Yearly assembly will lead to the kind of ana court ji. Ira moi court hi any trial register masalak no order show kani. Dibangai na ali headman sabai mrachingum thubang masalo kla acting headman jihora milo to thumna hita tak ti kaini yana ar train dang lam heng sang lak thawang achen dang da aton thang la shokos notice lak shok thi sire shokos notice wi thile ali aru le shokos notice la compliance la hita tak thawang ali last sa dai thum hin number ing pa milo dai thum ni demand sa tak rene number 2 revocation of village council as per Rian Chian Jikan and upholding Directive of Order of the Ato Kilonser on 29th April 2008. Asang Thera Ishui, but the Kagana Iramna, Awali, half-yearly assembly election, quick Jana Haklajiga, without any trial, Musalakna, village council, the soft solo to Unda Clinic. And a Hang Pabala, other order,
authority sik ni ne bahang phal ka ira mui rian sian jikan kashmir ni khai sa kai ni ja ka thak la jika village village council he ti sof saw le ta ne ja na him sa pai lak ro da tal hang khulen resolution khwer ko ja na ka thak la jika mui rian he ka thak la jika awa khar tang tang la ka sem gai rian awa khar tang tang la ka ya la ka thu long na khun na ti man sa la ka 2008 hile rian sian jikan hi leng ko ira mui rian hi le hi save sa sai ji ne tim ning kham ya khan na ki dal ka thum rian isman pai son da kai ne dan rian mi siman ko vai ithum hi revok sa phung da la rian hi le phung ra ji ne sian jikan le phung ra ji ne number 3 reformation of judiciary jiga ara ithum na the ajai khwang la jiga judiciary ana sing pa ji wa ne jana ara ka tha khala jiga judiciary reform kira phung ra ji ne kwang la ji himak sa thran awang na awi authorities ba pa la order shok pa la ka tong li sa da khai ni ajai he ka ha hi wang rot ra ta khai kho jana judiciary reform kira phung ra kho chimni ka ain trial masala court register masala la court register masa trial masa hearing masala order shok da khai ni jwanga na judiciary reform hi kira phung ra kho ji ithum di man kho number 4 submission of village flag to VC village council as on demand by the assembly on this date then ari committee ba le ari village flag ba hi awi bangli hai da khai ko jena yari bangli ha sang mi lo de thum ko ne hi awi bangla ga it kal hang hi ya ching ni khleo ti sa thwa da rian ban kuram ban sa thwa da rian hi flag hi thak le yari bangli hai phung gi ne jena yari bangli mi lo ki ti man ko number 5 unfreeze of village bank accounts with immediate effect atong thang kal hang wi village account betong yi yari khamya ma jang assembly mo kom la ana yari khamya ma jang lak an sa khangai sa kan ne kal hang khulen village wi bank account ga tong freeze sa mi sera ku khu pe ta ku jang ma sa ba lak thura ti thai kai thum hi khrang kring khrakim sa ba lak thura yana ana hi da kring khrakhi ta da ti sam sa ba ne yari approve chang kha ma chang la ana hi da sa ba ne yana ka tha gu dong li village khu wi bank account le da khai tong hi an freeze thap long ra ji ti man ne he and data of ti man hi phanga le le sign number 1 samda yang ya speaker kalhang kholen village number 2 lingam rising convener piba forum kalhang kholen village number 3 lucas chimik chairman kalhang kholen village number 4 chimringam nk secretary kalhang kholen village da hi misang se da ko hi yawi ka tong wi interest na ba misang sa da hi jo ti su da jang jek sa ku ka se da bo ne ni shla ka de tam ti la ma Alai sem sa ko ya we won village council we won acting headman we won acting headman we won acting headman restore village council restore village council restore village council we won acting headman we won acting headman restore village council restore village council restore village council we won acting headman we won acting headman we won acting headman acting headman we won acting headman we won acting headman restore village council restore village council restore village council we won acting headman we won acting headman we won acting headman restore village council restore village council we won acting headman we won acting headman village council village council
Council Order 26 January 2026. The Kalang Kulen mass public protest dated 26 January 2026. Motor Pung 7 AM Li Kwika Leka Awungna non cooperation kasa wibang aina. Awishim atsu simik sho sil sami haira. Sil sami kahai ati shuta sign authority wi khamaya. Matsang la shim hili kipana ka kashok katsang masapai mara. Council Chairman Lucas Simic, Pipa Convener Association Luingam Rising, Samata Yang Ya, Speaker Assembly Affairs. Gawang per. Ya rubang. Ina on ma program ma ma program hi kap sang so le. Chỉ đỡ nó là cái tuồng bu nè làm mà pi ba băng nè cái là cái ta nó số cái lì băng nè yo rai cái xem tư bu chi na sa băng cái là cái sa na băng đi sa băng mất tiền là sinh sa mất tiền là số sa mất tiền là ô gia mi là cái hi the participate số số phụ mang lăng đầu tuồng bu đỡ năng sĩ sinh bên đấy Sai hao sa sai. Lấy cái gì nè? Xem cam cái hay là cái hàng của lên thì vì ra nó lấy cái sự along đi nên là mình là phúc đi đó khá là tăng khu về along đi khá là ram khu awa you thốt đi cái hàng thì là along tung đi khá là ram này thâu cái đó Northern we ina, Rifai we ina. Kati ko sa khuri khon ka cha, le we le ki si ku. Jang ni ta ching ri ka hai le sin chong sang sak me lo. Le din, ba ki ta khale sai ko hi ching ri khai sang sak me lo ti ti. Chung sai ko ro ba cross to ri ching ri khai ya. Ji shu ming sing da ka po. Amen. Amen.